ndabasuhuje. Impungenge ni zose ku mutuzo wa Isiraheli nyuma y'amasaha make igabweho igitero gitunguranye na Iran. Igitero cya drone n'ibisasu birenga 300 byashwanyagurijwe mu kirere cya Isiraheli nyuma y'ibirometero bisaga 16. Ibyo bisasu byakoze biturutse Iran muri Iran. Isiraheli birazwi ko itajya iripfana. Urugero n'igitero cyayigabweho mu mwaka wa 2023 mu kwezi kw'Ukwakira bikozwe n'umutwe wa Hamas, bugacya itangiza intambara muri Gaza yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inshuti y'akadasohoka zarakomakomye ngo Isiraheli icururuke, ariko ntibitanga icyizere ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Isiraheli na guverinoma ye bavira maho. Nazo mpungenge ziri kuri ubu nyuma y'igitero Iran yagabye muri Isiraheli ko Isiraheli idashobora kuza kwihimura. Kugeza ubu intambara irashoboka cyane, kimwe nuko idashoboka, ariko igikomeje kwibazwa n'uwayitsinda iramutse ibaye. Umunyarwanda avuze ko ubishura mu mirwano byaba byiza asize acukuye imva ebyiri, kuko nawe ashobora kuhasiga umutwe, ariko bigaragarira amaso bishobora gutanga icyizere cyaho imirwano iza kugana. Ukurikije ubunini bw'ibihugu, Iran irenze kure cyane Isiraheli, kuko iki gihugu cyahozemo ubwami bw'Abaperisi gifite ubuso bwa kilometero kare burenga miliyoni 1,648, bivuze ko gikubye Isiraheli inshuro hafi 80, kuko yo ifite ubuso bw'ibirometero kare 22,145. Mu bijyanye n'abaturage nabwo Iran irihariye, kuko ituwe n'abagera kuri miliyoni 89, mu gihe Isiraheli ituwe na miliyoni 10 zonyine. Mu bijyanye n'igisirikare, Iran ifite ingabo ziri ku rugerero zigera ku 580, ndetse n'izindi 200 ziteguye gutabara mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ni mu gihe Isiraheli yo ifite ingabo ziri ku rugerero 170, naho abagera ku 465 biteguye gutabara igihe byaba bibaye ngombwa. Ibi bivuze ko ingabo za Iran zikubye hafi gatatu iza Isiraheli. Iran kandi ifite igisirikare gikomeye kirwanira mu mazi, ibifaru n'imodoka z'intambara bihagije, utibagiwe n'amavuta ahagije yifashishwa mu gutwara imodoka z'intambara. Nubwo mu bifatika Iran isa nikubye Isiraheli, iyo bigeze mu butunzi cyangwa amafaranga ari nayo agena byose, Isiraheli iriganzura. Iki gihugu cy'Abayahudi kibarirwa umusaruro mbumbe wa miliyari z'amayero 539, mu gihe Iran ifite miliyari z'amayero 413. Ibyo binagena kandi n'amafaranga ibihugu byo bitakaza mu gisirikare, kuko Isiraheli iri imbere itakazamo amafaranga agera kuri miliyari z'amadolari 24, mu gihe Iran ikoresha agera kuri miliyari 10 ku mwaka. No mu bijyanye n'intwaro kandi Isiraheli ihagarikiwe n'ingwe ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zifatwa nk'igihugu gifite igisirikare n'intwaro bikomeye ku isi. Buri mwaka Amerika igenera Isiraheli inkunga y'igisirikare irenga miliyari 3, bivuze ko mu byo ihabwa harimo intwaro zikomeye n'ikoranabuhanga rigezweho mu by'ubwirinzi. Ni nacyo gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati gifite ubwirinzi bw'igisirikare bukomeye. Mu bijyanye n'ingabo zirwanira mu kirere, Isiraheli naho irusha Iran. Iki gihugu cy'Abayahudi gifite indege z'intambara zigera kuri 612, mu gihe Iran ifite izigera kuri 551. Mu ndege za Isiraheli harimo izo mu bwoko bw'175 F-16S na 27 F-35 ndetse na 26-14, zose zifatwa nk'iza mbere mu ndege z'intambara zigezweho ku isi. Iran nayo kandi ifite indege z'intambara, ariko bivuga ko ikoranabuhanga ryazo ridakanganye, cyane ko igihugu kitaremererwa kugura intwaro cyangwa gukoresha ikoranabuhanga ryo mu burengerazuba bw'isi. Nubwo bimeze bityo, Iran ifite amahirwe yo kuba yikorera intwaro nyinshi zirimo na za drone zifashishijwe zigaba ibitero kuri Isiraheli. Ni igihugu kimaze igihe kinini gikora ibisasu bishobora kuraswa kure mu ntera irenga ibirometero 2000. Ifite ubwoko bw'indege zitagira abapilote zizwi nka Shahid, ziri no muzaje zikoreye ibisasu byarashwe kuri Isiraheli kuri uyu wa gatandatu. Ni indege zifite umwihariko w'uko zihendutse, ariko zikaba zifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bikora akantu. Andi mahirwe Iran ifite nuko ifite ibihugu byinshi bishobora kuyigoboka kandi byegereye cyane Isiraheli. Ibyo birimo nka Libani icumbikiye umutwe wa Hezbollah wazengereje amajyaruguru ya Isiraheli. Uyu mutwe ubarwa ko ufite ibisasu bisaga 70,000, harimo n'ibishobora kurasa kure kandi ntibihushe. Muri Yemen naho hari umutwe wiyise Abahutsi, ukorana cyane na Iran, utibagiwe na Hamas yo muri Gaza imaze igihe ihanganye na Isiraheli. Intambara iramutse ibaye biragoye kumenya uwayitsinda, kuko buri ruhande rufite imbaraga zarwo kandi zitakirengagizwa mu gihe firimba bivugijwe, nubwo ibyakwangirika ku mpande zose nabyo ari byinshi. Kugeza ubu ariko
Abategetsi batandukanye hirya no hino mu isi bakomeje kugira impungenge cyane mu gihe iyi ntambara yabibaye, cyane ko hari byinshi byakangirikiramo. Dore nk'ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutanga umuburo ko itazigera ishyigikira Isiraheli mu bitero byo kwihimura. Amerika yabwiye Isiraheli ko itazifatanya nayo mu gitero na kimwe cyo kwihorera kuri Iran. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri Amerika bavuze ko ibiro bya Perezida wa Amerika White House byaburiye ko iki gihugu kitazajya mu gitero na kimwe cyo kwihorera kuri Iran. Indege nto z'intambara zitarimo umupilote zizwi nka drone na za misile byose hamwe birenga 300 byarashwe kuri Israel mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Iran yavuze ko byari kwihorera ku gitero cya tariki ya 2 Mata ku ishami rya ambasade yayo muri Syria. Izo ntwaro hafi ya zose zahanuwe na Israel, Amerika n'abasirikare b'ibihugu by'inshuti mbere yuko zigira aho zari zigambiriye kugwa. Cyakora handi makuru avuga ko Iran yageze ku ntsinzi yayo kuko n'ubundi ibyo bitwaro yagambye kuri Israel hari byageze ku butaka. Abategetsi bavuze ko Perezida wa Amerika bwana Joe Biden yashishikarije Israel kwiga uko yasubiza Iran mu bwitonzi. Avugana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Amerika yavuze ko Biden yasabye Minisitiri w'Intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu gutekerezanya ubwitonzi, cyane cyane kureba kure ku kuntu abasirikare b'igihugu cye basubiza kuri icyo gikorwa cya Iran kitari cyarigeze kibaho na mbere. Cyabaye igitero cya mbere kitaziguye cya Iran kuri Israel. Uwo mutegetsi yavuze ko ubutegetsi bwa Biden bwemeza ko Israel yageze ku ntego yayo mu bushyamirane bwayo na Iran buheruka. Bwatangiye ubwo abakomando bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Iran bicirwaga mu nyubako y'ishami rya ambasade ya Iran muri Syria. Hafi 99 bya za misile za drone na za misile zo mu bwoko bwa cruise zarashwe na Iran mu gitero cyo kwihorera, zahanuwe cyangwa zihagarikwa n'ibikoresho bya Israel. Abategetsi bo muri Amerika bavuze ko ibi ari ikimenyetso kigaragaza ko igisirikare cya Israel kiri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'icya Iran. Indege za gisirikare za Amerika hamwe n'amato by'intambara byahanuye ibiturika bya Iran bibarirwa muri za 100 ubwo iki gitero cyabaga. Drone zirenga 80 hamwe na za misile zo mu bwoko bwa balistike nibura 6 zahanuriwe hejuru ya Iraq n'indege za gisirikare za Amerika hamwe n'amato y'intambara cyangwa n'ubundi buryo bw'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere. Mu makuru mashya bwatanze kuri iki cyumweru, ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Amerika bwongeyeho ko ibi birimo na za drone 7 na misile balistike ubwo byari birimo kwitegura kurasirwa muri Yemen. Habayeho kuganira hagati ya Biden na Netanyahu mu gihe imbamutima zari ku kigero cyo hejuru. Nyuma gato y'icyo gitero cyari kirimo misile balistike hafi 100 zerekezaga icyarimwe kuri Israel. Muri icyo kiganiro kuri telefone, abo bategetsi bombi baganiye ku kuntu ibintu byahoshwa no gutekerezanya ubwitonzi ku bintu. Biden ashimangira ko Israel yageze ku ntego yayo, ariko uwo mutegetsi yanze kuvuga niba White House yaburiye Israel kwirinda gusubiza bikomeye Iran. Avuga ko gusa ibyo ni imibare abanya-Israel bagomba gukora. Mbere yaho kuri uwo munsi, mu rukurikirane rw'ibiganiro kuri telefone zo muri Amerika, umuvugizi w'umutekano w'igihugu muri Amerika bwana John Kirby yakomeje avuga ko Amerika yasobanuriye neza Israel ko ishaka kwirinda intambara yagutse.